Dear friends, let us reflect on Holy Week. What makes Holy Week unique? Holy Week is unlike any other week. It is a sacred journey from Hosanna to crucifixion and from the cross to resurrection. In 1 week, we witnessed love betrayed, sacrifice offered, silence endured, and victory won. It is the heart of our faith, where suffering meets hope and death gives way to life. My dear friends, don't just observe Holy Week, live it, reflect on it, and be transformed by it. La Semana Santa es única, es un camino sagrado desde Hosanna hasta la crucifixión y desde la cruz hasta la resurrección. Es una sola semana. Contemplamos el amor traicionado, el sacrificio ofrecido, el silencio vivido y la victoria alcanzada. Es el corazón de nuestra fe, donde el sufrimiento se encuentra con la esperanza y la muerte da paso a la vida. Queridos amigos, no solo observen la Semana Santa, vivienla, meditérenla y permitan que transforme sus vidas. Izuụka dị asọ bụ ọpụrụ iche. Ọ bụ njem dị nsọ site n'Hosanna ruo na okpukpo ya n'obe, site n'obe ruo na mbilite n'ọnwụ. N'ime otu izu, anyị na-ahụ isu imi, ịchụ àjà, nnagide na mmeri. Ọ bụ isi iyi nke okwukwe anyị, ebe ahụhụ